sing beli sesuhunan inggih beli sakeluwir sesuhunan panembahan titiang wantah angan palungguh beli-beli nuna samangkin mangobakti ngiring mangkin ngaturang sembah pangubakti majang ring linggih ide beli dan melupa Peter puja napi kemakawinan kadiasa punika beli mangdane beli nenten lali punika ring leluhur beline beli mogi astu dirga hayu mangdane persida angan beli ngemolihang ke dirgayusan munggueng sepemargin beli mangde persida ajab punika beli sedan ngadon ranang gana dumadak je beli ngemangguhin kasidan jaya iri kering tengahing payudan beli pagah urip mangna sida kepangguhan dumugi beli ngemangguhang dirgayuse tur maning ngamolihang kerahajengan beli sampun puput manga sedawa cari tayang nemangkin minekadi Gusti pati jelantik kairing oleh Raben Nyane Ayu Kaler sampun wiakti puput ngaturang sembah pangubakti utawi ngastawu ring idohyang terisa pamekas mantuk ring linggih ide Sangyang Tri Yoga Sakti minekadi pengastawan ide saget surup Sangyang Surya dan pesamandana keinginan sampun surup minekadi ide Sangyang Prebangkara utawi Sangyang Baskara Dipati sang kalipacang maturu keinginan dane sarang kalih ngeraris punika lunga pakoleman dane maka kalih
ngojo kebalik gunung rada boyo jawenten tios wantah iri kering bale gunung rada sane kebawas jero meden punika sampun arep tengah latri cari daya sampun punika sarang kalih arep pisan sirap dane kecerita yang mangkin sampun tengah ing dalu